magmanapan, solusyon di problema. Wada si siya, no malitadas. Okay, so kamanali kakabsat di verse 1 na, same chord progression matlaang, no, amit ako sin verse 2. And what again di purple chord sina, di iyat ako man istrum isa, down, down, up, down, up, down, up. Okay, so medyo bababa strumming pattern. So ano din na G. Okay, so kamanali lang kakabsat, and itry ako abo din verse 2. No malipadas, wadas siya, ligat padwanunam ay, wadas siya. Sabayan nyo lang. Kanak numagay namnaman na, gapos ka sinang, biag ko inturong na. Wada si siya, okay, so kamanali kakabsat din verse 2 na, and itry ako abo din chorus na. No umalid wadwa, ligat sinang taraywa, ataduay luwa, manayusis na nata, tungtung to'y tatawa, ayan ta kumahina, sumbat di kararag taku sinanaga. Wada si siya, no malipadas, wada si siya. Okay, so kaman na di abo kakabsat din chorus na. So numalpas takos di, mantawlit ako kasinsin verse 2. And ilaan tako din song structure na isa description tako sa baba. And salamat kasing kakabsat, dadin wala di request na, i-comment ako lang din title na isa na comment section tako sa baba. And see you manan next nga tutorial tayo.